Wong Edan masih bareng Kiss Production, bareng Wira Remaja. Apa sih penganggone sampai kaset katone ake wong wadon edanan teman sampean adudu baguse sejagat mung dheweke asik. Pandeng di bosen sampai mata kegunangan gawe ati geregetan nyawang sampean prikuat ganteng aduh tobat asik. Masih bareng Wira Remaja di sini asik. Nah,
Bandung dheweke. Asik. Pandeng-pandeng bosen sampai mati